Wengane zawethu impela sifuna lapha ngizindaba ke ezingekho zinhle kutrenda ke evideo ke kamakhathi ngokumehlele estage esajabulisa ke ebona ke abalandeli bafowethu impela phana basikhuluma kakhulu ke esiqale sinibingelele yona ke imboso sithi MTV sithi nje masaqala ngena yona i-channel akwenze kulungile uciphize usubscribe na notification bell khonze sithola zonke izindaba ke shishayo nazo ezitrendayo bafowethu impela sifuna lapha ngevideo trend kakhulu phana ke enkundleni zokuxhumana yomculi ewaseLimpopo kuyena komakhathi njengoba ke ebesasi stage ke ejabulisa ke bona abalandeli bafowethu impela uthema ngaba ke ejikile ke baflathele abalandeli ebheke ngakuyona ke isystem wasi ke esehlehla ngo reverse kanti ke unyawo ke loka left lezo sanike likobele ke ngale kwe stage bafowethu impela ke wasi ke eseluza kanjalo ke ibalance wayo waphansi bafowethu impela ke ma security ke nabanye ke bebesecaleni ke kwe stage baphuthumile bezama ukuthi ke impela ke bamsithi bamlungisi ke icamera ke ingamthwebuli ke esawile wenganiza wethu impela ke bathi mangaba ke sebemlungisile ke babese ke bam uplifta ke wagibela kusona ke istage waphinde futhi ke wenza zona ke adume ngazi nebabe usungizima ke ngoba ke impela ke uweka buhlungwane bafuthi impela ke zinjalo izindaba ke ezehlelene ke umakhathi esakhona phana ke stage ke ejabulisa ke abalandeli kanti ke wengane zothi impela ke sokhumbula ukuthi ke impela ke kuwako wabaculi ke into ke ethi ke ayijwayeleke ke stage ke bake sokhumbula ukuthi ke enalo ke igcukama ke elisha lathi ke impela ke lisabhiyoza lidlalela bona ke abalandeli besajabule lathi mangaba lithi ke liye ke ngenhloso kanti ke lizofica phansi ke kumanzi ke laseseli waphansi ke nalo nokuyivideo ke eyatrenda kakhulu phana ke enkundleni ke zokuxhumana wengane zithi impela ke zinjalo indaba ke ebesiniphathele zona thina simbuso sithi MTV sithi nje impela ke akesehle ngobonda idibane yona video elandelayo